srpski narod, odnosno Srbija je u Prvom svjetskom ratu izgubila 30% svog stanovništva, ali ona je izgubila 56% muškog stanovništva, odnosno Prvi svjetski rat je bio genetski slom Srbije. Izginulo je sve ono što je bilo punoletno i što nije bilo suviše staro da brani Srbiju. Posle tog Prvog svjetskog rata Srbija se maltene ni do danas od toga nije oporavila. Ali pored 1.500.000 Srba iz Srbije, u Prvom svjetskom ratu su izginuli Srbi sa teritorije Hrvatske, sa teritorije Bosne i Hercegovine. Tako da kada se bude govorilo o žrtvama Prvog svjetskog rata, o imenima, o spiskovima, svakako i oni koji su svoje živote kao civili položili u Aradu, u Češkoj, Slovačkoj, u raznim logorima, trebaju biti na tom spisku.